I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Danas idemo Fire Sky PvP na Kroxu. Ima ovdje i Sky PvP normalni, ali ovo Fire Sky PvP jer Balmang nazvala Sky PvP, da. A ovo nek se smatra na kanalu kao Sky PvP, druga epizoda Sky PvP-a. Što da vam radim? Ok, idemo tamo. Da, možda se sad pitate, WTF, imaš brzinu ili što nemam, nek se samo ovo poveća. Do kraja, da, mišmelo je nešto zeza jako, da. Ok, ovo mi je već četvrti pokušaj da snimam. Idemo. Oh my god. Ok, uveli smo auto. Evo pozadini. Hop. Ajmo napisat. Ajmo. Svi JT. Ajmo se za JT. Ajmo što će napisati. ZZJTR. Što vam to znači? Gdje je ovaj lik? Oh my... Kopče. Poz. Sn imam. Čekaj, napišu. Kopče. Poz. Sn imam. Fuck, nisam ga skušao. Ja. Ko su to vani krivi? Nek su vani krivi. Oh, ne. To meni drogo, kao se već zove lik. Je haker. Ok. Ovo baš lijepa kućica. Oh fuck. Što se tako napravio na mene? Ljudi, znači, ovaj lik je bukvalno se na mene naljutio. Da je hak. Da sam ja pao, nije me on. Ok, umro sam. Hihi. Oće, jako kratko treći je ova epizoda, samo 10 minuta, ako... da. Tako da... ja nemam vremena da snimam. Jednostavno, evo... Opa, umro sam. Ajde. Top. Ok. A ljudi, ovo sam mikrofon. Čim sam kupio kit Emerald na Sky PvP tu, i onda sam odmah dobio ban. Koja tragedija. Nadam se da ti vjerovati. To je da
Oj, kakav. Ok, ljudi, probajte pogoditi kome se bliži rođendan. Čak kome se bliži, nemamo ni pojma kome se bliži rođendan. Meni, kao drugome, znači niko samo ne smije ovdje na kanalu. Za sad, ljudi, za sad niko ne smije. Ne! Pazi, brzo. Ok. Ok, idemo to učim. Tup, 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 tup. Ok, tu mi je luk. Što imaš sada za reći? Ljudi, gore je jedan. Da li želite da snimam Assassin's Creed? Četvrka Black Flag. Dobra igrica, naravno. Pa mislim da ga snimim jedan put barem. Ili ne. To ćete naravno sve vi odlučiti. Napišite naravno komentare. I na ovom videu želim imat 10 lajkova. Ne znam niš na jednom videu ima 10 lajkova. Da, i hvala za 22 subscribe-a. Znači, stvarno ste ekstra. Dobro što nisam skočio. Što me vratili ljudi. Oj, što ti je se tu skrivaš gore? Si ko kamper u Skywarsu. Da, i ako želite da snimamo Skywars Assassina, napišite komentare. Još Skywarsa mislim. Zapravo snimač ne trebate za Skywars, ali za Assassin's Creed Black Flag napišite komentare. Ok. Umro sam. Ok. Što to znači da se obuču WTF? To, valjda jer vani puše vjetar. Sam rekao ako imamo pokušaj da je snimam. Nisam valjda. Ovo mi je... 5. pokušaj. Ne, 4. Ne znam sam rekao, prosto ako sam već rekao da što vi pisali što uvijek ponavlja što si govorio, ti nemaš teme nikak. Imam ja teme. Da, ako znate neku igru koju bi mogli početi ili nešto, neku igricu koja je naravno zabavna. Odaš velik. A daj, stvarno me živsirate sad polako. Kome? O da, jačer glupi. Nisam imao vremena da snimam puno. Jer nisam imao kad. Hop. Idemo. Daj. Što ti pokušavaš, Bože dragi? Aj ti smo tim nekakav, ili što? Molim, tek sad skući da se ne hađe. Shit, ljudi gotovi su gotovi. Dino King gubi internet. Će li preživjeti ili neće? Slab mu je ping. Je li to gore ping ili? Ne? Da? Ne znam. Ja ću bolje popiti ovo za svaki slučaj. Da, mene zanima, znači, što je tu kod ovog lorca super, jer tu ono inače svi idu.
Nemam hrane. Ja baci hranu ljudi. Okej. To je okej. Ovo nije okej, ali sa mnom nije okej. Jer meni u glavi nije okej. Ja, opa, već 10 minuta snimamo. I tako, to bi bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećem. Bye bye. Ćao.